अहानबदा मरोइबु पाउसिंग पिजरे चीफ मिनिस्टर वाई खेमचान कुकीजो काउंसिल गा गुवाहाटी दा वारी सानबा चटननबगी दा ngasi इंफाल थादोखरे चीफ मिनिस्टर वाई खेमचाना मणिपुर थुगाइनबा होनरिबा कुकीजो काउंसिल गा गुवाहाटी दा उनबा चटखिबा असि कोकोमिना यानिंगदबा फोंदोरखले NRC पांगथोक्तुना इलीगल इमिग्रेंट सिंह खंदोक्लब मतुंग मिकोक थीगदबनी हाइना महेश्वर थोनाउजमना फोंदोरखले मिटोप खंदोक्लगा मिकोक थीबियु हाइबदा बीजेपी लेंगाकना थौसाद्रिबा असे मिटोप सवलिब्रा हाइना JFD ना फोंदोरखले अमदी इस्लाम लाइनिंग चटपसिंगी ईद उल फितर की थौरम स्टेट असिगी मफम कयादा पाक सना पांगथोकनख्रे खुरुमजरी ममी टीवी संदोक्चबा मणिपुरी प्राइम टाइम न्यूज मीटिंग ताबिरिबसिंगबो तराम नोक्चरे हौजिक म्यामदा पाउ संदोकना पिजरी मणिपुर स्टेट चही अमरोम प्रेसिडेंट रूल थमनुरब मतुंग युमनाम खेमचान सिंगना लुचिंगबा बीजेपी की अनौब लेंगाक असिना स्टेट असिदा तुंग कोइबा शांति अमसुंग तंगु लेताब पुरकनबगी खोंगथांग अमा ओइना लेबाक असिना अहानबो ओइना कुकीजो काउंसिल की लुचिंगबसिंग शांति की वारी ngasi साननबगीदमक गुवाहाटी दा लाकननबा बारटोन पिख्रे हरे चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचान सिंह स्टेट गवर्नमेंट की महुत सिंधुना नेलेंथांग टेलेंट सेक्रेटरी टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर की खुथांगदा ngarang ऑफिशियल ओइना कुकीजो काउंसिल की चेयरमैन हेलियनथांग थांगलेता मेसेज थाकी हरे अमरोमदा थाजबा याब पाव अमगी मतुंग इना ngasi चीफ मिनिस्टर खेमचान गलोइना गुवाहाटी दा वारी साननबगीदमक KZC की मिहुत सिंह ngarang चुचानपुरदगी मिजोराम दा होंगसानख्रे अमदी हाइबा KZC की टीम असिंग असे गुवाहाटी दा थुंगरबा याई हरे KZC की लुचिंगबा सिंगदा गवर्नमेंट असिना थाखिबा इनवाइटेशन अदुदा मरु ओइना मणिपुरदा इंगतप्पा अमदी महौसागी पुनसिदा हलकनबगीदमक कुकीजो काउंसिल की चेयरमैन अमसुंग अतै मेंबर सिंगा लोइना खननैनबा पामी हाइना फोंदोखी हरे कुमजा लिसिंगनिगा कुनहुमदोई मेगी तांग हुमदगी हौरखिबा कांगलुप की इरांग असिदा मणिपुर थुगाइननबा चाउन थौदांग लौरिबा कुकीजो काउंसिल गा ngasi चीफ मिनिस्टर वाई खेमचान गा गुवाहाटी दा उनबा चटखिबा से स्टेट असिबु इकाई खुमनदबने चीफ मिनिस्टर की खोंगजुट असी अकन मोंगदा कंडेम तवे हाइना कोकोमी की कन्वेनर वाई के धीरेना फोंदोखरे ngasi lamfel da laiba loop asigi office to pangthokiba paugi mifam amada mahakna makhatana hai hauzik lakliba anobalengak asina lamdam masida tangdu leitaba phibam hanjilaknanaba honagadra hairaga madugi ona tainabada ngarang su pukhawda kuki militant singna nomai kapsilaklaba fawba lengak asina action amata laukhatpagi mami tade amadi khulai paiba kuki militant sing adubu namthananaba honadaba ase laibak thibane लोइना मणिपुर थोलिबा इशू सिंग असिगी मतंगदा कुकीजो काउंसिल गा वारी साबा असि स्टेट असिगी मनुंगदा साबगी मुहुत्ता चीफ मिनिस्टर अमना गुवाहाटी दा चटलगा वारी साबा हाइबा से मणिपुर दा तुंगलम चत्ता यामना लाइवक थी हौरगदबा थवोंग अमने लोइना कांगलुप अमा खक्की इंटरेस्टा लेंगाक असिना थबक तोरकबा असे कोकोमिना याबंगम लोय लेरिबा इशू मयाम असि चप मानबा मिडियंगदा येंगलगा थबक तौगदबनी हाइना फोंदोखे मणिपुर की इकाई खुमनजरबा चीफ मिनिस्टर ओइबा सी खेमचाना की कुकीजो काउंसिल का गुवाहाटी चलगा वारी सानगनी हाइबा पोसी कोकोमी के माइकईदगी मरुओइना वारी साबा पीस की दमक वारी साबदी थोंग लाउना हांगी जो एनी कम्युनिटी अमदा मणिपुर लेरिबा कम्युनिटी खुदिमक इकाई खुमनबा फ्राइडे दु कोकोमी ने इकाई खुमनबु चै तौबदबु इकाई खुमनरिबा पुरुप खुदिमकी कांगलुप सिंग सिगा नुंसी चानना हंजलकपा
होनबा हाइबसी मणिपुर की मनुंगदा अखोई मणिपुर की लेपाक मनुंगदा अखोई पोरकनब होनबा सानमिनबगी होनबगी तंगाई फदबदु लेयना अखोइददि फाउजै मसि नतबिदा अतोप स्टेट चटलकांदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर मना अखोई चीफ मिनिस्टर सी अखोई मणिपुर की हाईएस्ट लेवल दा अखोई इकाई कुनरिबा अखोई टॉप अखोई की तलैरिबा अदुमलबा मिशक अमना अखोई सिगुमलबा कुकी जो काउंसिल हाइबा अखोई मणिपुर थुगाइनब होनरिबा अदुमलबा मणिपुर दगी मसे तारकांदा टॉप मागी ओइबा लेपा अमा सेमगनी हाइबगी मंगान मंगिबा अदुमलबा कांगबू सिगा अखोई की मणिपुर की सुमलबा चीफ मिनिस्टर का मपान दा गुवाहाटी दा चलगा वारी सानबा हाइबसे मणिपुर की मियाम की हानदगी लेरब अखोई की इन डिग्निटी असि मसि प्राइड से अखोई कोई मांगन बनी मसी कोई को मिमसु एवं मियाम न मसी यानिंगदे अमसु मसी अमुहना थोलोइदबनी हाइबा वाफम सिमा यहानबदा थमजगे असिंग असिमा अखोई मणिपुर की काय खुमनजरबा चीफ मिनिस्टर इस्लाम धर्म चटपसिंगी रामधान थाबुम अमा चरा हेलुरबा तुंगदा पांगथोकबा कुमहै अमा ओइना मालेमगी मफम सिनबा थुंगना पांगथोकनरिबा ईद उल फितर मणिपुर की मैतै पांगल सिंह ताबा मफम सिंगदसु पांगथोकनखिबगा लोइनना खुंदामिनरिबा तोंगान तोंगानबा फुरुप सिंह नुंसी चानना कुमहै असे सरू यामिनखे मैतै पांगल सिंहना इदिगादा ईद की नमाज सोनखे अमदी लमदम मसिदा थोकलिबा थौदो वाथोक अमदी इशू कया असे लोइसिनबिदुना शांति लेबा इदमदम अमा ओहनबियो हाइना मपुदा हाइजखे लोइनना खुंदामिनरिबा फुरुप सिंह अमगा अमगा नुंसी चानना हिमिनबसु मपुदा दुआ तौदुना हाइजखे ईद की नमाज लोरबा तुंगदा अमगा अमगा नुंसी चानना लेंगोनदुना अवा नुंगाई हंगनदुना हौखिबा मतमदा लेनखिबा नुंगाइनदबसिंग काउथोकनसे हाइनखे तुंगदा कुर्बास्तान सिंगदा चतुना लेखिद्रबा मरी मता सिंगी कवरदा जियारत तौदुना मखोइबु मपुगी मनाक्ता नुंगाई याइफना थबिनबसु मपुदा दुआ तौदुना हाइजखे यारिपोक सिंगादा लेबा इदिगादा ईद की नमाज सोनबा यारुदुना एमएलए के मेगचंद्रना हाई ईद उल फितर कुमहैना लाकपदा लमदम मसिदा खुंदामिनरिबा अखोई मसेन अमगा अमगा नुंसी चानबा अमदे मतेंग पांगनदुना शांति लेबा तंगदु लेताबा इरमदम अमा मपुना ओहनबिबा ओइरसनु हाइखे अमरोमदा इस्लाम लाइनिंग चटपा मुस्लिम मान सिंगे मपुगे पौताक मतुंग इना था अमा चुपना रोजा हेलुरबा तुंगदा महौसागे चना कांगलोंदा हंजिलकपदा पांगथोकपा ईद उल फितर कुमसी चहे लिसिंगनी कुंतरु की ओइना क्वाक्तादसु ngasi पांगथोखरे क्वाक्तादा मियोय ngपिगनी क्वाक्तागी मियोय क्याना क्वाक्ता इदिगा लंपाक तो पुंदुना ngasi अयुक पुंग मापन तावदा धर्मगी ओइबा लाइनिंग लाइसोन तौदुना पांगथोके थोरम अदुदा जमियातुल उलामंगी सदर मौलाना इस्लाउद्दीन सेक्रेटरी अलाउद्दीन वार्ड नंबर 7 दगी सोशल वर्कर अनवर अली अमदी मुफ्ती अमीरना लुचिंगदुना लाइनिंग लाइसोन की थबक सिंह पांगथोखे धर्मगी नुसिनबा सिंह ईद उल फितर न लाकपदा मणिपुर असे महौसागी पुनसिदा हंजिलकपा खुंदामिनरिबा मियोय फुरुप सिंह नुसी चानना हिमिनबा चखाव पुकनिंग मरा तकपा लमदम अमा ओहनबियो हानसो ताइबंग सेंबि मपुदा खुरुमदुना निजखे ngasi पांगथोखिबा इस्लाम लाइनिंग चटपा इचिन इनाउ सिंगी कुमहै ईद उल फितर गा मरी लेनेना मबी टीवीना कोइना चतुना हकथेंगना लौरखिबा पाउदम अमा पिक्रबा मणिपुर इरमदम मणिपुर असिदा खुंदामिनरिबा कांगलुप पुरुक अखोई खुदिंगमकना अखोई खुदिंगमकी थमोइगी ओइबा असिंगबा कथोकपा नुसीबा मिनुंसी इचेल अदुना अमता ओइना पुंदुना नुंसी चानबगी मरी अदु अमुक खना हलक्तुना अनौबा मणिपुर समाज अमा ओइमिनरसी हाइना ईद उल फितर न लाकपदा ममी टीवी माइकैदगी याइफा पाउजल पिजरी Hi everyone, I'm Blazer from Mokumasi about eating American. How started from Coconut na ba? My God, yang ba sa kaiway de wo. Ai se sarangpat asam na sanjalaga langmai pet ai na. Se kumai sangai phamda suna pangkui hai se kam na khanga lai support yo. Khoi se dum hana dagi adum chat kalina adum ise mamang sahi dagi ro chai khuding so pa dum support yo ba dum lai. Ai sahi gi sida ise jaga se sumya ka da pai sai yo ni. Sina maru na chaung na so ba jaga wo ni na. In yo par pir ka dum so le. Aga tar ko tara ko dilai ba se ko yam yam na dum pire sahi ni manung da no ma khala ko ne na. May kay sa iraw ga pangan di ka
ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯈꯔ ꯇꯥꯡꯈꯠꯂꯦ ꯈꯔ ꯇꯥꯡꯈꯠꯂꯦꯕ ꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯇꯥꯡꯈꯠꯄ ꯑꯣꯏꯗꯦꯕꯀꯣ ꯌꯥꯝꯗꯤ ꯇꯥꯡꯈꯠꯂꯦ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯝꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨꯅꯦ ꯏꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗ ꯊꯝꯂꯒ ꯃꯈꯛꯇꯅꯤ ꯍꯌꯦꯡꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯈꯔ ꯌꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯇꯝꯃꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯃꯨꯁꯜꯃꯥꯟ ꯖꯥꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯏꯪ ꯇꯞꯅ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯂꯩꯅ ꯃꯔꯥ ꯆꯦꯠꯄ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯔꯥ ꯆꯦꯠꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗ꯭ꯋꯥ ꯌꯥꯎꯖꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯖꯕ ꯏꯃꯨꯡꯗꯨꯗ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯍꯔꯥꯎꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯜꯂꯥꯍꯒꯤ ꯏꯕꯥꯗꯠ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅ ꯄꯤꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡꯗꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯣꯡꯒꯥꯏꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯇꯝꯃꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯃꯨꯁꯜꯃꯥꯟ ꯖꯥꯇꯤ ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ 1958ꯗ ꯕꯦꯁ ꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕ NRC ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯏꯂꯤꯒꯦꯟ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯈꯟꯗꯣꯛꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2028ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯀꯣꯛ ꯊꯤꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯅ RPI ꯑꯊꯋꯥꯂꯦꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯃꯍꯦꯁꯣꯔ ꯊꯣꯡꯅꯥꯎꯖꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2028ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ स्टेट असेंबली मिखलदा पार्टी असिगी ओइना इलीगल इमिग्रेंटनी चिंगनबा मियोय अमता टिकेट पिरोय अतोपा पार्टी सिंगनसु पिफम थोकते हाइना महांगनो फोंदोखे कैसांपाता लैबा पार्टी असिगी ऑफिस द पांगथोपा पावगी मिफम अमदा महेश्वरना हाय NRC तौदुना सेंसस पांगथोक होगदबा तारगदी मणिपुरदा चंगसलगलिबा इलीगल इमिग्रेंट सिंग असे लोना याबा सिटीजन ओन खिदुना इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ता याउसलकपगे फिबमदा लेरे लोना यादब मोंगदा चंगसलखिबा मियोयसिंग असिदा पॉलिटिकल पार्टी सिंगना मिखलगी टिकेट पिसिंदुना माय पालक बथोकलबदी एडमिनिस्ट्रेशन दा याउसलक्तुना येलहौ फुरुप सिंगदा अचोब चैथेंग पिरकनी हाइखे महांगना मखा तारदुना इंग कुमजा 1993 दा मणिपुर लेंगाक अमदी माहिरोय लुप एमसुगी मरक्ता खुरेक पिनदुना इंग कुमजा 1958 दा वेस्ट ईयर ओइबा NRC सेंसस रिपोर्ट 1951 विलेज डायरेक्टरी 1951 अमदी इंग कुमजा 1994 की इलेक्टोरल रोल दा यूमफम ओरेगा मितोब खंदोपगी वाफम यानब लेख्रबने इंग कुमजा 1958 दा वेस्ट ईयर ओइदुना NRC पांगथोकदबनी हाइना मियामना चंगसिलिबा खोंजंग असिदा RPI ना मपुंग फाना सगुले मियामना चंगसिलिबा खोंजंग असिदा लमदम असिदा लेरिबा पॉलिटिकल पार्टी खुदिमकना मपुंग फाना सगुतफम सुथोई हाइना महांगना फोंदोखे सिजनदुना इलीगल इमिग्रेंट्स मिटोपसिंग खंदोबा मतुंगदा सेंसस ऑपरेशन से चथगदबनी यामना लुरैबदी करिनो हाइबा मतमदा इलेक्शन नक्सलए वोट तौरकदोरे अचौब चाउरब पार्टी मसाना चाउजरे हारिबा पार्टी लेरिबा मयामसिना टिकेट इलीगल इमिग्रेंट्स सिंगदुना करिगुम सिटीजन फंगिबा तारगदी मखोय सिंगदा मु वोट लेपकेना थोरानी इलीगल इमिग्रेंट्स मरक्तगी वोट लेपकेना थोलानी अचौब पार्टी सिंग मसाना चाउरे हाइबा पार्टी सिंगसिना टिकेट औ पिसलनी नफुदा एनी बाइहुक बाइक्रो की ममोंगदा मम ओइनबसे मखोय मसान एडमिनिस्ट्रेशन यावसलमनिना अचौ प्रॉब्लम म लाअनी मयाम खुरुमजरी हंदक पांगथोका लैरिबा कंसर्न अथॉरिटी दा हाइजरी अखोयगी पार्टी की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की साइट तगी NRC 1951 मपुंग फाना सिजनरगा इलीगल इमिग्रेंट्स खंदोबा मतुंगदा सेंसस 2027 की ऑपरेशन से होगदबनी तसेंगना NRC 1951 से मणिपुर की अहानबु ओइना कुमजा 1951 दा NRC सीजन तौबगी सेम साबा हौख्रबनी सेंसस ऑपरेशन की एक्सपेंडिचर फजन कायथोकपा हौख्रबनी मतमदुदा सी मयेक शेंगना RV भगाईवाला की सेंसस ऑफ इंडिया 1951 वॉल्यूम नंबर 11 असम कैंपेन फॉर जस्ट एंड फेयर डिलिमिटेशन JFD ना परिंग नाइन चथरकपा कैंपेन की सरुगम ओइना ngase 20 मार्च 2026 कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनलैबा वावगाई लमखाई बाजारदा JFD ना खुचमनरगा थौबाल डिस्ट्रिक्ट यूनाइटेड वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन थौबाल इमागा पुन्ना सिंदुना मियांगी ओइबा सेंसस एंड डिलिमिटेशन की मिटिंग मखादा मिफम पांगथोख्रे मिफम मसिदा सुनील कराम सेक्रेटरी फाइनेंस JFD अमदी खुमुकचम मेमा प्रेसिडेंट थौबाल डिस्ट्रिक्ट यूनाइटेड वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन थौबाल इमाना दाइस्ता फमखे खननेनबगी मिफम मसिदा थौबाल एंड कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनलैबा मैरा पाइबी लीडर सिंगना सरुक याखे ngasi gi mifam na JFD na changsilakpa khongjang khudimakta
district ani gi miyamna sagot kani haina warem nakhi JFD gi secretary finance Sunil Karam na phongdokhibada Ministry of Home Affairs Government of India gi meeting makhada tangkak ani thokna April gi tang amadagi September lising ani kuntaruk fauba yumkok thiba amadi April gi tang ama lising ani kuntareta mikok thigani haiduna thorang toriba se hauzik oiriba law and order fatriba district amaga changnaba yadriba national highway singda chatpa yadri IDP sing masa gi yumda changba yadriba tanja amadi matam kayadagi lamdam masida law kaina changsilekhiba mitop sing hana khandoktana yumkok natraga mikok thigani haiduna ngangna horiba ase nangaroi matagum ta horiba thorang ase miyamna khanghauduna thinghoba mathau tai assembly mifam phauba virtual online da pangthongli amadi cookie singa wari sanaba phauba manipur da sanaba ngamde mapan da oina chatuna sanari batanja asida lengangna peace leire haina hekta lauthoi tanja asida census toba haibasi just and fair oiroi kangnon chumna thiba ngamloi haibasi JFD gi thajabane JFD na census thingde haina NRC tawraba matungda census pangthokani haibane mahangna makhata na haikibada hauziki lengak leirabanina lengak na mityeng changba mathau tare mikok thiba haibasi mafam aduda leiramba missing haibadi mitop oigera yelhomi oigera loinamak mikok thibada yaukhigani masina mitopni masina yelhomi ni masina manipuri ni haiba khangbangamloi maram maduna chahi tara khudingi lakpa mikok thiba haiba ase taraina lofam thokte masina chahi tara planning loina tawkhigadaweni Assembly da warep lawbiu haibasi lawkhidre miyamgi aningba apambagi mayokta leiba haibasi aphabanate Indian citizen amadi Manipuri nataba mitop khandoklaga mikok thisi haibada lengak amadi state unit BJP na thausadriba asi mitopu nakoinana sagotlibra ngasi no manini asida JFD gi makha khongjang sing changsinanaba khanari political party singsu masa gi party gi firep miyam da khangan biu maram maduna lenga gasina warep lauraga center da thagadabane karigumba nangfuda census tawduna mitop sing khandoktana tawsin ba tarabadi tungda mitop ta chaitheng gi safu pirak pa tarabadi afafata punabak asigi palibelenga asina amadi center lenga na pugudapani haina JDF na phongdorakli Hauze Kumbi College Kumbi de leiba wathok oiraba thodok wathok singamari lenena February gi tang kunmari lisingani kuntaruk amadi March gi tang 16 lisingani kuntaruk ta All Manipur Student Union gi Secretary General Salam Changphon ba masung March gi tang 4 lisingani kuntaruk ta Governing Body Kumbi College ki mioi ni haizaba L Ibomcha Maitai anina pauche gi khutang da sengdok sengjin tawnabagi wafam kaya thingnare college asigi Hek lingkhalakpagi ahanba numitagi yaurakpa madi ngasisu mahaisang asigi governing body gi chairman ama oiriba Moirangthem Mangi gi wathok asigi matangda wafam khara sengdorakli cherol asina hai kumja lising amaga chamapan marfuma thoigi September gi tang 19 kumbi lamdamda awang bathaki mahaitam famsang ama thamdaba yade khanduna matam madugi khungangi ahalaman singna chadaba thidana amadi magi arai ba malchang sing puthoknaduna Kumbi College linkhatke Manipur University na college asi June gi tang 19 lising amaga chamapan marfu tareta temporary affiliation amasung August ki tang ane lising amaga chamapan marfu tara marida permanent affiliation pikhe loina na kumja lising amaga chamapan marfu tara mangagi November gi tang 19 da UGC University Grant Commission na masak khangke Kumbi College hek haurakpadagi December ki tang 18 lising ani tara tarukta Manipur gi atopo private college mari haibadi Mangol Nganbi College Ningthaukhong Royal Academy of Law Oinam Pravavati College Mayang Imphal amasung Naurem Birahari College Khundrak Pamgalunana college amamamda staff tara taret yauna
ओजा 13 अमदी नॉन टीचिंग स्टाफ तरुक की सैंक्शन पोस्ट का लोनेना मतम मदुगी मणिपुर लेंगाकना रिकरिंग ग्रांट एड की पीखे ngasi Manipur yauna Bharat pumbada leiriba college amasung university pumnamakta nanthokpa sugyamak yadraba NAAC National Assessment and Accreditation Council Bangalore gi assessment kumi college na kumza lisingani ga kungani thoigi me thada yamna thauna leina amadi mai pakna pangthoke masimakti state asigi higher education gi lamda yamna singthaningai oiba achievement amane college governing body da Manipur University amasung Manipur lengak represent tawduna yauriba nominee ahum ase makhoi gi mathau karino aranba tawre khangna makhoi na tumina leisiliba si maramna karigino miyamna khangdringai da aranba si makhoi na hana chumthokna na ba honaramgadabane haujik leiba wathok oiraba matungda ai khoi di khangde yaude haiduna chenba yaroi makhoi na makhoi gi mathau masak khangna matam chana amadi thamoi sengna pangthoklamdabana ngasi college asida thokliba wathok ase thokhibane maram maduna integrity leitaba university gi nominee ani ase lauthokhinana ba director college development council Manipur University da February gi tang 3 amadi vice chancellor Manipur University da August ki tang 3 anirak application pikhrabane kari maram leibadagi makhoina lauthokdana leiribano haiba adudi khangde nominee asida department anida anobo oja 13 hapchilakba asida oja 5 yauri physical education amadi sports da 3 amadi botany department da anine hauji college asida oja 13 amasung non teaching staff 3 hapchinkiba ase lauthoknana ba chairman asina petitioner oiduna Manipur High Court ta case ama tori haina phongdorakle Universal Friendship Organization UFO Imphal West Headquarter number 1 Langthabal Framakhong Battalion gi manung chena leiba Maitai Huel Lalong Sintam Sanglen Sajal Academy UFO Oinam branch ke ahum suba rising day gi thorom ngasi achama thoram amagalonena pangthokre Bishnupur district ki Oinam da leiba UFO gi masa sanglen da pangthokiba thoram adugi mangoinena organization asigi Luching Purel RK Manisana gi mafamda member kayana ikai khumnaba utkhraba matung organization asigi hojik president gi thawai pubiriba RK Sana Parihal gi mafam desu general salute piduna ikai khumnaba utke masigi matung political activist Dr. Thingbaizam Swaran Kumar na honobi matung ina ibudo pakhang bayekpa malengi firal chinghat ki bagalunena malengi firal gi mafam da UFO gi member kayana national salute piduna ikai khumnaba su utke lehobuduga nasi lehobu nerembesiga sedang si sampai di sokot peman ko hingga peman ba kedoi dono sei u sida mami matai akhoi gisu oinam gi azan uniki da mata ki makai de gisu mamang gi keta panging ba ane a khoi nei je pithiri ama ka ani chu ponti ida to project lang to nari ba Israel da America changana ko gi Iran mang ta hali ba asi sajan gi opportunity adana we are all brothers from a common father chika nom siba we should not fight among us ko gi marakda masi khana china be ade ani podo ji ni ko gi kha de diga ji la ise sajani apa de to poni hence universal peace and love is better in such a precious part of life kai masi yam chau no nang thu ko bo oinam gi ke no do ai the de bu the ni mi ji loi u bai tai aduga last we stand still for the sake of this fatherland si fatherland si matang hiddi ya phajai aduna saja gi ke no si akoi gi banner hai tai su phajabo World Maitai Council Organization na mamang chahida gi hauduna changsilakhiba e gi khongul lirasi haina mingtholba campaign gi sarugam oina handak chahi lisingani kuntaruk ki March ki tang taruk tagi hauduna March ki tang kun fauba Manipur gi mafam da khundaduna riba mafam singda chatuna Maitai gi e mari singa unaduna Maitai miyam punsinana ba amadi Maitai furup asibu mapangal kanna thamnana ba honaduna WMO General Secretary Longjam Samson na Luchingba team amana khongchat ase chatke khongchat asida aikhoina aikhoigi e mari liba matamda
Manipur gi wangmada leiriba puwari ga sagonaba athauba ipa ipu singa sagonaba mafam sing asisu Yokhatpa chawkhatpa henba madi ngak senba mathautai maram masina khongchet asigi saruga moina Andaman and Nicobar Island da leiriba Hanaman Herit haina khangnaba ching asibu haukiba chahe lisingani kungamathoi ing kumjada Port Blair da pangthokiba function amada Union Home Minister na mafum asibu nauna Man Manipur National Park haina ming tholagani haina lauthokpaga lunina ing kumja lising amaga chanipan marfutara mathoida thokiba Manipur Ningtam Lan Anglo Manipur Warda Ningtamba pamjaba mikha ponba pamduba maitai ningthau iningthau Kula Chandra madi athoba kyana chawkhraba British ka Ningtam Lan sokna khiba adubu ningsingduna Manipuri singi matik mathongna adubu ikai khumnaba utpa amade masak khangbibana maram oiraga ningthau yauna athoba kayabu British na loi thaduna Kanglai Park asidagi lap lairiba isingna koina koisinba mafam asida lanfa oina faduna thamkiba mafam asibu Man Manipur haina thonbike Manipur asibu ngasidi Manipuri singi puwari gi saruk amo oina leihori adumakpu Manipuri sing amadi lam koiba lakpa singna Man Manipur asibu changnanabagi ahan baget oriba sida leiriba maming thaduna leiriba signboard asidadi adumak Man Herit haina ming thonduna leiri Masimakna mingdang thonbani haina takli ming onthoklaba matungda mafam asibu tasengna Manipuri singbu ikai khunaba utuna thambagi mami tadri haliba mafam asibu Manipur government amadi concern oiba department sing India government na union territory lewak asigi governor ga pau fauna biduna state asigi gate asi naungna Man Manipur haina ming thabiu amadi Man Manipur da leiriba akoiba asibu tourist sing na yengbada Hena masek mangal thoknanaba mafam aduda ningthau amadi mahaki khongloi sing aduna karai da leiramba amadi historical place sing asi semgatpiduna lakliba tourist sing amadi Manipuri sing na chatpa matamda yengbada athoba singi wari liba ngamba phibamda semgat sagatuna thambiyu haina mari leinaba singda puning chingsilakli Junction Jerkiba Pagi Kongo Literacy Haiba campaign Adugi Sharuk Amawaina Hatak Jahi on 2026 Aikoina that 60 or Kanda that 20 Singa Manipuri Singa Marilena Mate Singa Marilena Mapan Lamda Lady Pagi Mapam Sing Pagi historical representation of Pena Yingsindana Nax Sedana Tamamatok Kalakanda Hatakta Equiquidana 2021 Union Home Minister na Port Blair Andaman and Nicobar Island pangthoki function amada thona khiba aduga British na loiram chalakanda Manwani ko haina tholabani aikoi yengsen khomchat chatuna pai mafam dugi pai record lo chachabani hari mafam sida pai Manipur asida pai hek kabam de horakanda haitarane maming di thonbigre haibabu hari ba Manipur haina onthok pidana pai Mon Heriet haina dum nasing nasi maksul lehori ba se asi aikoina Hariba Tuguma state government amadi union government na tawriba do aikoida maming ama thora ka da kai ko themba kum na lowi masna thamoi seng na Manipuri sing bikai kum na biba targadi mafam adugi hariba gate he kawam he horka leiba sign bola do Manipur haina onthok piu loina na mathak ki chingi akoiba bagi Manipur urban national park Kunga taruk lak suba sajibu khudol tamba igi khungul liba lisingani kun taruki thorom ngase All Manipur Ethnical Socio-Cultural Organization AMES kona senduna Nagaram Community Hall da pangthokre lamdam asigi tongan ba yelho furup singna saru yaduna pangthokiba thorom aduda Nagaram Khumalampaki Chairman Joyson Raikhan Nagaram Secretary Asung Yungsungmi Nagaram ki Village Authority Joyson Saiza AMESCO ki President Chinglemba Wahengbam DDA की सेक्रेटरी अखुई पानमई नामदुलोंग की थौबू सेक्रेटरी अगुइलुंग गांगमई पुरुम लिकली लितान पोपी की विलेज सेक्रेटरी कांगलेन बापुई मरिंगचिंग नोने की विलेज अथॉरिटी मखोंग गानमई MBCCI इम्फाल मची ब्लॉक की एक्स डेकन एक्ट KP मरेम अमदी अतई मरुइबा मियोय सिंगना मिथुंगलेन सिंग ओइना सरुक याखि थौरम अदुगी सरुग अमो ओइना तोंगान तोंगान बो मफमदगी लाकपा निंगोद ओइबी सिंगना मबुंग मकपा ओइबी सिंगी मफमदा अचंबा खुदोल तमदुना याइफा थौनिजखि ngasiगी थौरम अदुगा मरी लेनेना पाउमी सिंगा उनबा अमदा AMESCO की प्रेसिडेंट चिंगलेम्बा वाहेंगबमना फोंदोखिबदा
Maitai calendar ki matung ina anoba chahi hobani haina launariba sajibu thana lakpa sida laiminariba kanglup furup sing ase aikhoi ichilinauni amadi aikhoi asi amatani haibagi wakhalonda ngasi amesko na senduna ningol oibi kyana mabung mopa oibasingi mafamda ngamjaba khudol tambagi thoramase chahi khudingi pangthokthuna lakle adubu handak chahi asigi oina Nagaram Community Hall da pangthoriba thoramasina ahanba oiribane amadi makha tanasu thoramase paksana pangthokna basu honakhigani haiba wafam sing fongdokhe ngasi 21st March 2026 asida All Manipur Ethnical Socio-Cultural Organization MSCO na sinjaduna ngasi Nagaram Community Hall da pangthoklimakta pangthoklibano haragadi ngasi Manipuri gi Maitai gi calendar da chahi anoba haure haina sajibu thana lakpa asida aikoi gi Manipur da khundaminariba anglu furu kudimak elhomi aikoi isil inauni aikoi amatani habagi wakhalonda ngasi amesko na sinjaduna ningol oibi singna mabung mapa singda ngamjaba chamjaba khudol amom tambagi thang sitna Manipur da pangthoktuna lakli ngasi hariba thoram asi handak chahigi oina mafam sina ahamani aduga makha taba thasima suknasu Manipur gi tongan mafam khudimukta pangthokani ngasi pangthokliba mafam asi Nagaram Community Hall gi akoibda leriba Namdulong Dulalen tongan ba Umangasi miyamgi nation ki property ne forest department ki property nate maram masina forest kanbada miyam ju saruk yaba mathau tai haina Manipur government ki principal chief conservation of forest PCCF and head of forest force additional chief secretary TCI and transport Arurag Vaspai IFS na haide wafamasi Manipur government ki forest department na sinduna Imphal West District ki manung chanba lamdeng makhalaikai dangase pangthokpa International Day of Forest ki thoramda athoiba mithunglen gi warolda phongdokhibane Anurag Vaspai na hai COVID-19 ki matamda mi amata chinjak ki pothok puthoknadaba matamda umang khaktadagi chinjak phangkhe maram masina serasigi food security asi forest ka mari lenei industry khudingi forest gi mapal tangba ngaktane lag ani makhairom helum forest gi lai forest na khudimaki mami chumi madam amada Manipurda ichau kaya thoklamde haujikti nong hek tabaga ichau thoi masi umang koglakpadagine nong churingai ising chupsilaga upal singna chupsil haugadaba ising adu upal sing leitabadagi nong chubaga ising chauribane Manipur gi ningol singda kathoklaba thoramni masi state asigi mafam sinba thungna chathagani maram masina ningol khudingi mingda upal amamam thaduna upal singbu pumna hawalase forest asi asum hantarakbana forest area hengalaknaba forest fire topiyo lana uyanbi ganu land practice sengsi forest na state ki GDP hengal hale illegal oina uyansi forest fire togumsi poppy cultivation yariba makai tok se haike Katuna. Thank you. Manipur lenga ki district Handloom and Textile Bishnupur na sinduna ngase Bishnupur district ki Longmaya Elkaida leiba Hera Holda outreach program on government scheme and distribution of HSS item under NHDP gi thoram ama pangthokre thoram aduda Nambol AC gi MLA TS Basanta Kumar Directorate of Handloom and Textile Manipur ki Deputy Director TS Basanta Deputy Director ICY Jagyashore Ministry of Textile Government of India Weavers Service Center ki Assistant Director Beauty Mili District Handloom and Textile Bishnupur ki Project Manager HL K Birzit Manipur Apex Handloom Weavers and Handicraft Artisan CS Limited ki Managing Director T.I. Singajit SDO Nambolgi T. Shyam Kumar Miyoi Singasina Athoiba Mithulen Singoina Saruyakhe
थौरमगा मरी लेना MLA TS बसंत कुमार फोंदोखिबदा अखोई मणिपुर की मियाम सिंह टैलेंटी यामना लेरबसु सेन ताननबगी लंबीगी हिरमददी खंगबो वाटपगी मवोंगदा लेरे मसिगुंबा कया असि सरकार की मरी लेनबा NGO कयाना अवेयरनेस प्रोग्राम न चिंगबसिंग सिलकपदगी ngasi सरकार की स्कीम न चिंगबा कया से खंगनरक्तुना हैंडीक्राफ्ट की लमदा मसीगी पोथो कया मालेम सिनबा थुंगना खंगनरिबनी हायदुना ममांग पालंब सरकार कया मनसु स्कीम कया अमा लेप्तना चहिली सांग सिन पिरगा लाखे अदुबु सेनफम कया अदु तसेंगबा बेनिफिशियरी सिंगदा फंगबगी चांगदी चादा कुंट्रा खक्तमक ओय अदुबु PM नरेंद्र मोदी की बीजेपी लेंगाक लाकपदगी दी स्कीम कया की सेनफम कया से बेनिफिशियरी मसामक की अकाउंट दा डायरेक्ट चंगहंदुना मरक्ता मिडलमैन अमत लेहेंदना ग्रास रूट तगी हौना पुनः चाखुतमिननबा होनबनी हाइके पार्टी ने बहुत काम किया मध्य सामुदाय छेम छाबड़ हो जाए राइटर्स एसोसिएशन कक्चिंग सिंधुना मालेम की सैरेंगी नुमित वर्ल्ड पोइट्री डे थौरम से कक्चिंग चुमनांग लेकायदा लेबा रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ लाविस कक्चिंग की ऑडिटोरियम दा पांथोखरे थौरम अदुदा रिटायर हेडमास्टर मोरांगथेम मुकुंद सिंह चीफ गेस्ट जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकादमी इम्फाल की हानगी डायरेक्टर लाइमयुम उपेंद्र शर्मा स्पेशल गेस्ट राइटर एसोसिएशन कक्चिंग की प्रेसिडेंट ओरिबा रिटायर जेडईओ पुखरंबम निमाइना प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट कक्चिंग की रिटायर प्रिंसिपल नारेम वीरमंगोलना गेस्ट ऑफ ऑनर ओइखे थौरम अदु पांगथोपगी मतंगदा राइटर्स एसोसिएशन कक्चिंग की सेक्रेटरी मोरांगथेम वीरमंगलना नुंगी ओइबा वारोल फोंदोखे लोनेना जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकादमी इम्फाल की हानगी डायरेक्टर लाइमयुम उपेंद्र शर्मना मालेम की सैरेंग नुमित की मरमदा वांगांखे तुंगदा अईबा अईबी क्याना सरुक यादुना सैरेंग सैदिनबा अमसु पांगथोखी हाइरे लिस्पो हियांगनम वावगाइना फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट की चैंपियन ओइख्रे डिस्ट्रिक्ट पुलिस कक्चिंगना रनर अप थाख्रे डिस्ट्रिक्ट पुलिस कक्चिंगना डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन DSA कक्चिंग पुनः सिंधुना हौखिबा तांग मापनदगी पुनः टीम 13 सरुक यादुना DSA कक्चिंग की प्लेग्राउंड चथरकपा अहानबा डिस्ट्रिक्ट लेवल ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 की ngasi सानिखिबा फाइनल मैच ता लिस्पो हियांगनम वावगाइना डिस्ट्रिक्ट पुलिस कक्चिंगबो विकेट अनिदा थोइदुना विनर ओइखिबने प्ले वेल स्टे फिट हाइबा थीम दा पांगथोकिबा टूर्नामेंट से लोइसिनबगी थोरमदा SP कक्चिंग प्रियादार्शिनी लाइश्रमना चीफ गेस्ट एडिशनल SP लॉ एंड ऑर्डर कक्चिंग शंकरजीत सिंह लोइतोंगबमना प्रेसिडेंट DC ऑफिस कक्चिंग ब्रांच ऑफिसर थोंगाम सुप्रीम DSA कक्चिंग की प्रेसिडेंट खेत्रीमयुम इवोबी कक्चिंग बाजार बिजनेस वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट यांगखोम राजेंद्रना गेस्ट ऑफ ऑनर सिंह ओइना सरुयाखी लोइनेना एडिशनल SP कक्चिंग अमरजीत सिंह लमावम कक्चिंग पुलिस स्टेशन की OC फरोइजम प्रियोवर्ता पलेन पुलिस स्टेशन की OC एलांगबम रोमियो अरोंग नोमाइखोंग पुलिस स्टेशन की OC वांगखैमयुम रोमी सिंह वाइखोंग पुलिस स्टेशन की ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर ओक्रम ज्योतिन सिंह कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमांडो की OC सोराइसम बिरला अतई कयानशु सरुक यादुना मना यंथोकी हाइरे टूर्नामेंट असिदा लिस्पो हियांगनम वावगाई की जॉयचंद्र थोंगामना मैन ऑफ द सीरीज 91 रन अमदी विकेट 12 WCA वावगाई की खाइदेम दनजितना हाईएस्ट रन स्कोरर रन 134 की लिस्पो हियांगनम वावगाई की जॉयचंद्र थोंगामना हाईएस्ट विकेट टेंथा ब्रदर्सना बेस्ट फेयर प्ले टीम की मना फंकी डिस्ट्रिक्ट पुलिस कक्चिंगना रनर की अदुगा लिस्पो हियांगनम वावगाइना विनर की मना फंख्रे हारे।
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ Chief Minister Y Khemchan Kuki Job Council ga Guwahati da wari sananaba ngasi Imphal thadokre. Chief Minister Y Khemchan na Manipur thugainanaba honariba Kuki Job Council ga Guwahati da unaba chatkhiba se Kokomina yaningda bafongdorakli. NRC pangthoktuna illegal immigrants sing khandoklaba matung mikok thigadabani haina Mahesor Thaunauzamda phongdorakli. Mitop khandoklaga mikok thibiu haibada BJP lengakna thausadriba ase mitop sawalibra haina JFD na phongdorakli. Amadi Islam lining chatwa singgi Idul Fitr gi thoram state asigi mafam kayada pak sana pangthoknakre. Ngasigi oinadi Mami TV ne sandokchaba Manipuri Prime Time News matang solution jare mayambum kahna khrum jare. Manipur film ki taibangda ahanba oina direct to digital release oina Mami TV ki OTT platform da Manipur feature film phumduna thamlage namlengonda nomta nushiyana phongdokhibasu leite Hariba film asigi premiere show lakliba tang kunga nipan gi numidang pung nipan taba matamda sungsoi soidana kapcharagani khangja lakchadene nangi hanangi utin manba nupado Imai pema miyam gi khudong chana bagi damak anoba technology gi mateng dagi adom adom gi yung gi TV da cable wire tingdrabasu yengba phangbiragani. First, search for Mommy TV Network in the Play Store. Tap install and wait for the app to download. Now sign in and play a movie to start streaming. Khaiki nungairaba pau chatliba academic session 2026 to 2027 ki class 12 science ki foundation course lakleba April ki tarik ani 2026 tagi hauzaragani khodong chaba thamjariba subject singdi English, Manipuri, Physics, Chemistry, Biology amadi mathematics ni akaknaba sit masingni ahan balakpa mahiroi singda khodong chaba heni pizagani akopa marol singidamak contact number 70057035591 da pau phang nabiu focus tutorial khabam longkhai Ibe makigano azab thammo sigi yamse exit tem tina checksin na laksilaga thamkhrabani ne Dadarang se juhar habaga amta kitarbo asumna mayamna machal bog option dugum masigi yumasibu asoya nan kokadabagi exit tem tina ngap selli exit tmt jor habading ngap tokna ba sembani german technology sina bana concrete ka tokna tina ba matamda babang amuk hena angle adli exit tmt strength is in the grip Ibe makigano azab thammo sigi yamse exit tem tina checksin na laksilaga thamkhrabani ne Dadarang se